zakaj imajo Starbucks? Meto mot. Zakaj to tam mot? Če prava kafa je bo. Jaz sem pa to happy. Jaz sem vzela moj... Pravim, mi da sem v Beogradu. Jaz sem mačo z peno od jagode. Jaz sem pa 130 kg. Ja, in tudi v njegovi pijači se bo to videlo. A ja, pa vzela sem še ta shot. In čakamo pijačko. Jure ima rozasto. Tukaj izgleda, kako če tle. Ja, hvala. Ja! Glavnem, jaz sem 2 dni nazaj sem gledala... Jaz to napravim. A res? Gledala sem na TikToku, kako naredijo tole. V bistvu pač mača, gore pa pena z okusom jagode. Jaz moram reči, da pena je ful dobra. Dejansko ima ful fajn okus po jagoda. Mača je tudi dobra. Boš probal? Jure si je vzel tale pink coconut refresha in mu ni dober. Tako da predvidevam, da bom jaz mogla oboje spiti. Pač Jure, kot da bi z otrokom bil. A tako je posne, da se ne vidi, da imam Joško to poroško, da snim. O, tatuje, češ pokazala. O, novi tatuje, ja, super. Ah, fuck. To so vse taki okusi, kot za neki za telebajske. Kje da fuck je telekotek pizda? Ne, meni je sorry, to mi je amazing. Dobrodošli v birthday vlog Jureta. Danes prva stvar, ki je bila cringe v liftu, smo šla v napačnem ven, ker sta 1, 2 prišla not. A druga stvar, ki je cringe, pa vloganje nazaj. Ne, to pa ni to. A lahko dam lupčka si? Bravo. Glavnem, zajtrk. Nimam pojma, kaj bomo danes delala. Imela smo ful planov, ampak ne vem, če se Jure tu sploh karkoli ljubi. Zdravo. To, da ljudje vidijo, da zna Hrvaški. A bo Big Biba breakfast? Ne, normalen breakfast bo. Pa če je Big Biba birthday breakfast. Ja, ampak Big Biba ni šel srd že 3 dni, zato je vse toliko na snov. Kaj imaš za zajtrk? Sem vse dan isto. Imam hrenovčice, mini sosiče, bacon, za maščobe, proteini, jajca, znam še kajmak, stok sem retarda. Pa danes za rojsten dan, pazi to, piš. Danes, ker imam rojsten dan, sem si malo prvošil, a ne? In nisem dal nič vode v svoj pomorančen sok. Ne, majke mi, ne zabavam se. Bravo, Big Biba blond. A to moram jaz danes, ker to je rojsten dan, to moram te klicati. Ne, skoro moš klicati. Ne, sem danes. Jesus! What the fuck? Jure, no! Ne moram veriti. Bravo. Je šlo ful boljš, no, ampak... Jaz ne vem, Jure rabi očala, očitno. Tole... okej. To je samo pribav tako, a ti vratalo se, jaz navijam zate. Sam še en. Kurat. 390, ti smo pa 290. Blablabla. No, da vidimo. Opa! Dej, no. Bravo. Še spodno. Jaz sem imela 390 skoro, kaj je zdaj to? 270. Fuck, kako sem imela to? Pa če sploh ni to? Sem dal cash, fuck, bro. Vso moč, vso jezo, da je zdaj ven. Tak Rolex. Rolex. 505. Koliko 505, če bo 505, ker sem sam porino malo? Jaz ne bom niti probala. Ej, jaz še malo bolj vsekom roko zlomil. To pa ne sekat. Ne, gremo naprej. Ja, sej 7 od 10, tudi sam sebe ocenil. Čevapi? Kaj je že to? Zagrebački odres, ne zabavam se, če zaskrbim. Karadžordževa šnicla. Prerezala vinka, jo. Pravno. Ko se je zlilo ven. Da imam rojsten dan. Ne vem, kako v hotel ve, da imaš rojsten dan. Ja, ne vem, zato sem pač slaven. Porkice! Tega jaz sploh ne vem. Ups. Ne vem, če je to mišljeno, da je ena zate. Mrtv. Če smodna blogerka, daj pusnem gamerjem, da papam. Zdaj, če fucking... Jaz sem bolj gamer kot ti, sam povem. Bolj gay. Ti tak nečigar se ne špilaš več. Leko bo dejansko se sam pojedel. Jaz igram na ljudska srca. Ne, Jure, ne. Evo, zadnji dan. Čekaj, da nismo vlogala, zdaj, ker smo se vzela to na fraj. Jure pakira, vam pa lahko pokažem še v bistvu razgled ven, ker smo imeli že ful hodo. Tako tule na te glavno ulico. A je do zdaj niso objavila zaradi tega, da te novijo prišli iskat fani? Ne, zdaj se mi ni dal snimati. Tukaj gor sem sedela, ali pa na uni strani. Pa sem gledala, čekaj, demonstrirala. Če sem tukaj sedela, pa sem narisala, pa brala, pa sem zdela zgled dol, pa folk, ki je hodil mimo in se kregal in ona panda, ki je bila, pa ne vem, kaj vse. And the Bible says repent. Ja kaže da se mora se pokajati. I believe in the gospel. That's Jesus Christ.
Evo, prazna jutranja ulica. Še nedelja je, tako da je tudi vse zaprto. Ampak dobro, gremo domov. Puno smer. Adio Beograd, adio Hotelčič, adio trgovince, adio Jure, adio kokice. To res je tako distopijan, ne? To je kot neki z Hunger Games. Se znam tekla. Je to muska imam prvi. Super Mario. Ne, vas res gleda, ko je tako... super mus. A veš tam, ko se zbirajo, da bojo naredili upor pri Hunger Games. Bi bilo fajn, če bi se mimo pelala. Ima pa levo. Kako se počutiš, ko si 1 leto starejši? Malo leto. It's na mej nevidnega day. Sicer je že skoraj pol mimo, ampak... Jaz se moram še staviti. Bubble tea! Ja, a te lahko povem na eno zgodbo, ker smo se spoznali. No, dej, pogledam, to je Kaja in izgubila je fanta. In jaz sem tudi izgubila fanta, ne fizično, ampak mislim fizično, ja. V glavnem, ostali smo same na eventu. In pa smo se najdli, ker smo bili obedve The Lonely Girlfriends in smo rekla, veš kaj, gremo skupaj hoditi. In zdaj skupaj hodimo. To je to, best friends. Artu. Nisem po veliko snemala, ker pač rada uživam v trenutku, okej. Pač vsako leto so amazing stojnice, vsako leto je več, vsako leto je boljš. Ampak ne moram si več, moram uživati v živo. Ampak smo se imela pa ful the best, tudi si se imela. Amazing. Bilo je. Ja, pač, I made best friends here, pač. Še te so gaje. Ja. Tudi še stvari, pa ta neke karte igrajo, pa spati še si prostor. Ampak ne moram več biti tu. Gremo ven. Spat. To je zdaj uvodne šotke. Za na koncu vam pa pokazala v bistvu še kaj vse sem kupila na mej nevidnega. Tole je moja vrečka of goodies, ki sem jo dobila v bistvu zaradi tega, ker sem bila official guest, ker sem bila na glavnem odru. Dobila sem tale cup, Dune themed, in pa gor piše He who controls the spice controls the universe. I love it, it's so cute. Pa tu je logo NMN. Pa nalepka je noter. Od Ari. Shoutout njej, ker je letos naredila artwork za namen nevidnega in je v bistvu tole. To bi kind of jaz imela za sketchbook, zaradi tega, ker meni je perfect, da ima spine, ampak me je strah, ker je pač Ari such a good artist. I'm afraid I might ruin it, v glavnem. But very adorable in zelo cute. Njen artwork je tudi na mojem temle NMN gost, temu z okolo vrata. Tole bom cherishala forever. Oh my god, nalepke so se mi raztresle. V glavnem polno enih nalepk. Še ena od Ari. Ki pa so, evo jih. Po moje tole ne bojo zdaj vse, ker so res po celi torbici. V glavnem, v bistvu sem izbrala full teh Norse themed, oziroma witchcraft themed. Ta je Fenrir, pa tole sem dobila. So adorable. Bomo se dala gor na moj Kindle. Pa sem kupila še en tale čajček, kar je bilo zelo adorable. Kao to je napoj proti prehladu and I love that. Ker imam tek en full cute šalčko imam. Pa a veš, da lahko pol čaj, pač pravi čaj daš noter. It's gonna be so adorable. Ampak to bom verjetno naredila v naslednjem vlogu. Kaj še imamo? Evo, tu sem kupila. Witchcraft tools, ingredients and spells for bringing magic into everyday life. Loves it. Še nalep. And my favorite thing ever. Money. I got money. I'm so rich now. Pač to mi je tok genius ideja. Lonely Wolf J, these are brilliant. Pač tok legit so. 3D printane so drugač. He literally prints money. The most adorable thing ever. Thank you so much. Pa tek imel je bathwater, which is genius. Witcher bathwater. To, mislim, da je to. Nisem imela denarja tokrat zraven. Tako šparam, zato sem kupila Baldur's Gate 3, ker I feel like I'm missing out. Toliko enih cosplayov iz te igre in jaz se še kar nisem igrala in tek Astarion. In pol ima tic as Astarion. Glavno, tole tekle zgleda vrečkica. Very adorable. Letošnji namen nevidnega je definitivno bil moj najljubši event celega leta. Legit. Zdaj pa zaključujem tale vlog. Sploh nisem planirala, kaj vse bo v tem vlogu. Ful so random stvari noter. Ampak hvala vsem, da ste gledali in žal mi je, da toliko neorganizirano vlogam. Zdajle si obljubljam, da bomo zdaj naprej bolj konsistentno vlogala, da bo imelo več smisla, ker res rabim to. Lepo se imete, veliko se smete. Ciao!